ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷе, мардами ютуб, бародарои ғариб, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 3 августи соли 2024 1,000 рубл 115 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата ба канали Хонатеҷе хушомаден. ирӯза наворда ҳастай пенаблокҳои фурӯшӣ, баъдан як када замин дар кор, хонаҳо аз шаҳр Душанбе, ноҳияи 5, шаҳри Кулуб, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар, шаҳри Хуҷанд. хулас ай ҳама ҷо паштӣ мондагем. Ай Душанбе тарафҳои ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Рудакӣ, и тараф Ленский район. хулас ҳамҷо ҳастай хонаҳои арзон. барои реклама ҳатман муроҷиат кинед бачаҳо. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша агар дар WhatsApp рӯй кунед рекламаш мекунем. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе навори мода лайк занед, дар канал подписатсия кунед бачаҳо. мо дар хонаҳои арзон бисёр меғалта. подписатсия кунед, зангулаша васия кунед, наворро тамошо кунед, беҳтарин хонаҳо бари шумо. мегзарем ба аввалин эълони ирӯза дӯстони азиз. пенаблокҳои фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кулуб, ноҳияи Восеъ, деҳаи Ҷавреза қарор дорад. нархшон 20 сомон меганша, яъне ки дарозиш 60, бараш паҳмиш 20, баландиш 30 дӯстони азиз. нархшон 20 сомони як донаш. дастафка территорияи ноҳияи Восеъ бепул худшон дастафка мекунанд бачаҳо азиз. мақсад подзаказ, заказ мекунен, мерезан, шумода дастафка кардан мегиранд. ҳамин қашан мақсад ҳозир рехтан барои реклама кардан. ина касе ки мегирад рақамҳои WhatsApp ҳардаша бинависен. Восеъ территория бесплатни дастафка дорад бачаҳо азиз. нархшон 20 сомони як донаш. яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз. манда замин дар кораи 2 ё 3 сотих аз Ҳисор, аз Ёвон боша мегирим мега. касе ки дора марамат занг бизанен. WhatsApp +7 996 998 92 92 WhatsApp шон. дӯстон шанси зурай касоне ки замини ҳамин тарафҳои Ҳисору Ёвон дорен 2 3 4 сотих ҳам боша мақсад ина акада бинависен мегиранд. хеле шансо фақат дар канали Хонатеҷе мешавад. касоне ки замин дорен ё ки ягон дӯсту бародартон дора, акада роӣ кунен, акамон мехара. лайк ҳа бизанед, дар канал подписатсия кунен, беҳтарин наворо аз канали Хонатеҷе мебинед. якмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 савхози Мирзоянс 4 комната 11 сотих масоҳат дорад ки бо нархи 110 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои 550 504 356 дастӣ +7 991 WhatsApp-шон занг занед. кухни ошхона дора, сертификат дора, магазин медпункт наздикишта мега, мактабаш 2 километр об свет ҳастай, мобайни деҳада қарор дорад, масҷидам наздикай. ина ҳамеҷа бояд дарҳол чӣ шавад, савдо карда шавад. ноҳияи 5 савхози Мирзоянс. бачакҳое ки аз 5 тамошо мекунен, ина маромад 130 000 сомонӣ. просто 11 сотих масоҳати беҳад калони зурда 4 комната. касе ки мехара инамиҷа хулас дарвозаи фасон гирди забор. дуюмин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи Меҳроварда қарор дорад, пеши Қайнама 8 сотих 4 хона кардагӣ 130 000 сомонишам. патсанакҳои Данғараам ҷастен 130 000 8 сотихи 4 хонага. инами хел баллои бардоштиянша. як мошин санг падарка, санги майда. хулас инамиҷа ҳаққи ҳамсоя соседо ҳама зиндагӣ доранд. рақамҳои дастӣ 8008 WhatsApp 72 72 WhatsApp дигари 59 31. 8 сотих 4 хона як калидор дорад. 2 хона ва калидор мақсад шикатур кардагӣ, 2 хонаи дигар безремонтай, тирезаҳо мондаги, ҳуҷҷатҳо созай, занг занед, маслиҳат карда бигиренша. сеюмин хонаи фурӯшӣ дӯстон. касоне ки хона замин дорен, ранги ҳамин бародармо видеонавор карда рӯй кунед, рекламаи гизараш мекунем. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат, як хона 6 сотих масоҳат 80 000 сомонӣ. бачакҳои Ваҳдат инамиҷара ба нархи 80 000 метавонед бихаред. ай садвак то хонара мегам маршрутгаҳо меёранд. трасса ва қишлоқ 1 километр раҳай.
ҳуҷҷатҳо ҳастай. алиш ба Кемри ё Тойота мешава. Мактаб 1 километр дурай. И бояд ба наздикии мактаб ва медпункт кунанд меган деҳа навай. Нав обод шудесай. Мақсад инами қадар кардианша далши касоне ки мехара. Рақамҳои WhatsApp 7964 аз номи канали мо Хона ТЖ занг занед. дар канали Хона ТЖ подписатсия кунед. бовар дорам ки пушаймон намешем бачаҳо. хонаҳои арзон мода бисёр мешавад. чорумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Гулпарвар, Обсвет. 900 000 сомон нархш. 11 хона, 6.5 сотих масоҳат дорад. ина ҳамиҷа мақсад фурӯхтан мешавад. хонаҳо 3/5 мактаб, масҷид қарибай 200 метр дурай. бозорча қарибай. Садик нестай мега. ҳамиқаш кам буд. бозори Корвон пешком 20 минута раҳай. 20 намуди транспорт мерава аямиҷа мега. я маршрутка 54 мегзарад. таксиҳои дусомона хоб мегарда. об ва водопривод дорад ва качалка ҳам дорад. маълумоти пурра ина метавонем дӯстон бо телефон рақамҳои 445 ёки 1723 WhatsApp доран. занг бизанен, маслиҳат карда бигирен шаҳр. наворда фақат бачаҳко лайк монен. хоҳем ки ҳами канали Хона ТЖ ардушӣ пеш барава. ҳами лайкҳои шумо намераса ва подписатсия ба хотири худтон мекунем ки штоб ягон хонаи арзон, беҳад арзон ки ёфтем, наворш кардем, шумода SMS мерава. ай канали Хона ТЖ шумо хонаҳои арзон ма ба гарантияш метавонам бачаҳо меёвен. фақат ба сабр шида наворои моро тамошо бикунем дӯстон азиз. панҷумин хонаи фурӯшии имрӯза дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ҳисор, деҳаи Ғуриёт. 3 хона, 20 сотих масоҳат, Обсвет дора. рақамҳои 4182. 3 хона, 3/6 веранд, падвал дора. баллои бардоштагӣ хонара. ошхона, газхона, оғил, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. яъне ки ба ҳами агарот ов мегзара мега. ови ҷӯйбор. ҳозӣ мебинин просто иҷа зури бадайда дӯстон азиз. ов мега ай таи хона 24 соат ҳами хеле мегзара. просто караота мемонен. дар иҷа фақат дам мегирен. тарвуза дар даруни об мемоненда. дега фақат иншоалло фақат гулияда. маълумоти пурра занг занед рақамҳои 4182. боғча ҳам дора. мактаб ҳастай. 2 хона боло ҳастай. шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Мирзо Чул. 3 хона, масоҳати 6 сотиха бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои 908. WhatsApp-и асосӣ. фақат дар ҳамин номерҳо метавонен бачаҳо муроҷиат кунен ёки WhatsApp-и дигариш 5656. ҳамин якунгишта бинависен, беҳтарин мешавада. прямои соҳибхона қатъи связ мегирем. 2 комнаташ 5/3 ва яташ мега 4/2. ҳавли ҳавор, замини хокӣ, квадраташ 30/20. хонара соли 2011 сохтиян. маълумоти пурраша бачаҳко ина WhatsApp-шон ҳардушта занг занед. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. бачаҳкое ки аз хуҷанд хоҳиши квартира карден, ина марамат тамошо кунед. квартира бо тамоми санъаташ просто зури бад ғалтагай 240 000 сомонӣ. 35 метри квадратӣ, яккомнатни квартира. ремонти беҳтарин. ремонтҳо бад нестай дӯстон азиз. айни ҳол ҳамин хона дар 4 этаж қарор дорад. дом дар 34 микрорайони шаҳри хуҷанди Бостонида қарор дорад. 240 та маълумоти пурраша рақамҳои 38 80 аз номи канали Хона ТЖ занг занед. дӯстон, канали Хона ТЖ, канали мо ҳай, боз канали Саудо ТВ ҳам дорем. агар бисёрӣ тамошо накунанд, дар YouTube менависен Саудо ТВ. 35 000 зиёд обуначӣ дорем. ушам канали моҳай тамошо кунед. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ яккомната квартира.
яким этаж 30 метри квадратӣ тетсда қарор доштааст. шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, пеши мағозаи ёварда, ҷойи беҳтарин. тетс мега ҳамуҷа хулас ҷойи хубай мега. дом тайёрай, кори фасад рафтестай. мақсад инамиқа кардианша 2 моҳ пас меспоранд дома. хона падабои тайёр кардагӣ. омада бинен камтар боз муомила дора. 165 та боз савдо доштааст бачаҳо. пеши мағозаи ёварда тетсда қарор доштааст. маълумоти пурра рақамҳои 50-70 оиди ҳамин квартирае ки дар шаҳри Бохтар қарор дорад метавонен пурсен. бисёри бачаҳако хоҳиш мекунанд ки аз Бохтар ягон квартира арзон монен. ман бовар дорам баъди навор як мақсад 5-6 соат пас ҳамин хона иншоалло савдо мешавад. наҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ деэтажа ба газабло хонара ваъда доштанд то дим этажа дӯстони азиз. криша маҳкам, тирезаҳои фасон, дари қиматӣ задагӣ. ноҳияи ёвон гулободи 1 3 комната масоҳати 5 сотихаи 2 этажа хона. ҳавлӣ дар гулободи 1 сурошна фурӯхта мешавад. ҳама документҳо ҳама садай 100%. духонага мақсад шпаклёвка кардагӣ тамом. дуюм этаж криша ҷои духона маналит рехтагӣ бо мошинам алиш мешавад. газабло қатӣ кардаганша дахники хонатон гарм мешавад. дар гармии хонатон салқи накак мешавад бачаҳо азиз. дарвозаи фасон гирди хона завор гирифтагӣ. маълумоти пурра оиди ҳамин хона рақамҳои 18-15 занг занед. дӯстон, ахирда станоки пеноблок астаи фурӯши у бачаҳакои Узбекистон тамошо кунем. Ассаламу алейкум, дорогие зрители, дорогие друзья. Мы хотели с вами поделиться с нашими бизнес-идеями, бизнес-планами. У нас много разных комплектов, много разных бизнес-идей имеется. Мы хотели с вами поделиться, и у нас имеется до доставки Душанбе. Assalomu alaykum do'stlar. Bizneslar ichida eng zo'r bizneslardan biri bu penoblok biznesi. Do'stlar, O'zbekistondan do'stlarimiz bo'lmish tojikistonlik do'stlarga maxsus video rolik bu. Bu sizlarga tavsiya qiladigan komplektimiz penoblok komplekt hisoblanadi. Komplektdagi narsalarni bir tanishtirib o'taman. Komplektimizda yevro qoliplarimiz bo'ladi. Juda ham bir usulli qilib, ramalari tagida shanir germetika bir so'z bilan juda ham idealniy qilib tayyorlangan qoliplardan 3 ta bo'ladi. Har bitta qolipdan 6 tadan blok chiqadi. Ya'ni komplektda 18 ta blok chiqadi. Diqqat bilan qarang. Bu qolipni qo'yib bo'lguncha 5 daqiqa vaqt ketadi. Ikkinchisiga 5, uchinchisiga 5, ya'ni 15 minutda 18 ta blok qo'ysa bo'ladi. 18 minutda, 15 minutda bemalol bu qolipni ochib, g'ishini olsa bo'ladi. Ya'ni har 15 daqiqada 18 tadan blok qo'ysa bo'ladi. Devorlari burchagiga mana bunaqa kolonnalari bor. Ya'ni kolonna bo'lib chiqib keladi. Buni juda yaxshi tushunasizlar. Hamda devorning oxirgi qatoriga sismopoizga mana bunaqa latoglari ham bo'lib chiqadi. Komplektimizda bulardan ham bitta-bittadan bonus qilib beramiz. Keyingisi pena generator bo'ladi. Tayyor. Suvni penasini qo'ysangiz pena chiqib kelaveradi. Hamda rastvor bochka, bu yerda katta kompressor, 50 talik kompressor bo'ladi. Ichida komplekt, pulsatori, shlenkasi, balon, hamma zapchastlari ichida yog'largacha bo'ladi. Hamda aralashtirgan mikser bo'ladi. 2000 obrotli mikser bo'ladi. Juda ham bir mustahkam bo'ladi. Mana shu yerda biznes boshlash uchun kerakli hamma narsasi bor. Hamda biznesni boshlash uchun boshiga mana bu yerda 1000 ta yetadigan penasini ham bonusga qo'shib beramiz do'stlar. Tojikistonga O'zbekistondan Dushanbega dastavka qilib beramiz. Ya'ni bu yerda bizni skratimiz bor, ana shu yerga dastavka qilib beramiz. Narxi $1100 bo'lyapti. Дорогие друзья, смотрите, у нас самый лучший, самый универсальный комплект, еврокомплект у нас. Вот форма, которая везде вот накреплены профилями и есть шаговые. Эта форма открывается на 2 стороны. У нас в одном комплекте 3 формы будет, по 6 штук, общее 18 штук блок выйдет. И у нас в одном комплекте будет такой одно колонна и последний ряд, чтобы заливать сейсмопоезд, будет такой еще лоток. И входит в комплект такой миксер, нормальный, хороший, самый крепкий миксер. И 50-литровый компрессор
входит в одном комплекте. Есть еще пеногенератор для пена и еще растворная бочка. И бонус. Тут до 1000 штук хватающий гель в одном комплекте вместе доставки $1100 до Душанбе. Do'stlar, bu pena bo'ladi. O'z nomi bilan hamma tushunadi, bu suvda cho'kmaydi. Ya'ni pena bo'lgandan keyin suvda cho'kmaydi. Hamda endi buni yonadi deyshadi, pena bo'lgani uchun bu yonmaydi. Mana latoyning ichiga mana shunaqa latoga ham bo'ladi komplektning ichida. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Yonmaydi. Bundan oldin ham sinab ko'rganmiz buni, yana sinab ko'ryapmiz. Xudo xolasa 3-4 martada ham xudo xolasa umuman yonmaydigan bloklar bo'ladi. Bu latoga. Keyingi komplektimiz bu обычный komplekt hisoblanadi. Bu komplektimizda ham ishlab chiqarish uchun kerakli hamma narsalari bor. Ya'ni kompressor, mikser, qoliplar, qo'yinki ishlab chiqarishga nima kerak bo'lsa hammasi bor. Narxi $1000 bo'ladi. Dastavkasi. Друзья, это обычный комплект, тут тоже 3 формы, по 6 штук, 18 штук общий блок будет, и одну миксер, 50-литровый еще компрессор, одну колонну, одну лоток для последний раз, и растворная бочка, пеногенератор и гель для 1000 штук хватающие. Этот комплект у нас вместе доставки до Душанбе $1000. Keyingi komplektimiz bu universal komplekt, ya'ni shu komplektimizdan 5 xil blok chiqadi. Ya'ni xonalari bo'lgani перегородка, ya'ni ingichka xonalari bo'lgan koridorlar ishlatilgan перегородка hamda Lego choq bosib chiqadigan mana Lego qoliplar ham chiqib keladi. Komplektimizda yoqib ko'rsatganimiz lato kolonnalar bilan 5 xil blok chiqadi, universal komplekt chiqadi. Ya'ni penobloyning hamma narsasi shu komplektda bor. Narxi $1050 do'stlarimiz uchun dastavka qilib beramiz do'stlar. Тут у нас, друзья, это универсальный комплект. Тут у нас тоже, тут тоже 3 формы, но 5 разных блок в этой форме. Одну полперегородка, половина 5 штук для перегородки будет блок выходить. И здесь Lego форма, тут будет самостыкающий, самый хороший блок выходит в одном форме. А еще простой обычная форма, 3 формы, короче, 3 формы и еще 2 колонны в одном комплекте 5 разных блок выйдет. Тут тоже все инструменты, все есть. А это комплект вместе доставки до Душанбе $1050. Do'stlar, bu gazoblok liniyasi bo'ladi. Gazoblokni juda ko'p tushunadi. Sizni biz yashab kelayotgan baland etajdagi, ya'ni gazoblok hisoblanadi. Mana bu ko'rishingiz mumkin gazoblok blogi bo'ladi. Do'stlar, juda ham mustahkam bo'ladi. Standartlarga javob beradigan, ishonchli mustahkam bloklar bo'lib chiqadi. Blok haqida tushundinglar, liniya haqida tushuntiraman. Komplektimizda kerak bo'ladigan sisternalari bo'ladi. Albatta bunga issiq suv kerak bo'ladi. O'zi polni gradusli, ikki yonida original tentlari, avtomatlashgan, mexanika bo'lib chiqqan universal bochka hamda mishalkasi bo'ladi. Mishalkasi siz biz yashab kelayotgan bir fazaga ham, ikki fazaga ham bemalol moslab ishlatsa bo'ladi. Qolipimizda, komplektimizda ichida qolipi bo'ladi. 12 tadan, har bitta qolipda 12 tadan blok chiqadi hamda universal reskalar bo'ladi. Universal reskasida перегородкаga ham, 20 ga ham, 30 ga ham, 40 ga ham qilib, razmer qilib kessa bo'ladi. Bu gazoblok liniyasi, ya'ni gazoblok komplektimizni $2200 ga Dushanbega skladgacha dastavka qilib beramiz. Тут, друзья, у нас газоблочные инструменты, форма, бизнес-идея. Все знают, который вот газоблок, как выглядит. И этот блок больше используется в высокоэтажных домах. Все это знают. У нас тут имеется однотонные 6 и 100-литровые. Тут 2 такой водонагревателя и управление нагревателем. И все это
одну бочку, все автоматизированный инструмент, вы не будете мучиться, ничего не надо будет, вода нальете, все, уже включает электричество, оно все готово перегреется. Тут миксер для газоблоков, оно работает 2 фазы и 3 фазы можно включать. И входит в одну комплект 2 такой формы, по 12 штук. Каждую форму можно будет залить газоблок. И последнее, это универсальные резкие блоков. Можно будет 20, 10, 30, 40 разных ширинах можно отрезать блоков. У вас этот комплект у нас входит вместе доставки до Душанбе $2200 вместе доставки. Keyingi komplektimiz bu universal komplekt hisoblanadi, ya'ni sanab o'tamiz. Siz u biz bilgan gazoblok hamda penablok qo'yapti, hamda bu penablokdan ko'tarilib chiqqan uylari tomini loysa oqlash kerak, ya'ni lumbas qilish kerak. Lumbas qilish uchun ham apparatimiz bor, ya'ni pena generator. Pena chiqadi, mahsulotlarni bochkaga solinadi, hamda mikser orqali aralashtiradi, kompressor bu pena generatorni damlab beradi. Ya'ni mana shu yerda tomga loy bosish xizmati ham bor. Bir komplektda ichida bo'ladi. Ikkinchisi pena blok, ya'ni mana bunaqa pena blok quysa bo'ladigan komplekt ham buni ichida, hamda gazoblok quysa bo'ladi. Gazoblok komplektida avtomatlashtirilgan bochkasi, aqlli bochkasi hamda mishalkasi bo'ladi. Bir faza, ikki faza ham bemalol ishlaydi. Bu gazoblok ham quysa bo'ladi. Bu komplektimiz 3tasi bir, ya'ni bitta komplekt bilan 3 xil biznes qilsa bo'ladi. Buni narxi $1800 dostavka qilib beramiz, xudo xolasa. Дорогие друзья, тут у нас самый лучший, самый хороший комплект бизнес-план. У нас можно будет здесь 3 разных бизнесом заниматься. Первый газоблок, второй гипсоблок и последний, третий. У нас можно будет вместо ломбоза можно заниматься пеноломбозом. Можно последнее, вот, когда дом заканчивается, вот, перед крышей можно заливать пеноломбозом, можно заняться. Тут у нас все в одном комплекте вместе доставки $1800 до Душанбе. Keyingi komplektimiz bu fasadli plitalar hisoblanadi. Bu uylarimizda tashqi devorlarga ishlatiladigan plitalar. Bu plitalar orqali juda yaxshi tushunasizlar, baland etaj binolargacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bular sokul uchun juda ham chiroyli ranglari, juda ham chiroyli shakllari bor, hamda bular fasadlarga ishlatiladi, tashqi devorlarga ishlatilgan. Eng qizig'i, bu plitalar ham fasadni chiroyli qiladi, hamda sizni joningizni yaxshi saqlaydi. Ya'ni orqalarida izolyatsiya qilingan, ya'ni orqasida penasi bor. Issiq sovuqni o'tkazmaydi. Bu penani juda ham yaxshi tushunasizlar. Mana shunaqa qilib quyishlari, mana ko'ring, har xil gullari, har xil ranglari qilib chiqarib beradigan uskunamiz mana bu yerda mujassam. Bu komplektimizni $1100 ga dostavka qilib beramiz, hamda do'stlarimiz uchun mana bunaqa qoliplarida har xil qoliplari bor. Tanlashsa, tanlaganiga qarab 20 kvadrat bonus qilib beramiz. Ya'ni ishni boshlash uchun komplektimiz ichida 20 kvadrat ham ichida bo'ladi. Mana bunaqa rezinovoy qoliplari ham bor. Juda ham shakli, shamoyili juda ham ko'p buni. Bu qoliplarimizning narxi $100 atrofida chiqib qoladi. Дорогие друзья, у нас еще тут для фасадной сделали такой декоративная форма, декоративный бизнес, вот это все. Для фасад и высокоэтажных домах используются вот это вот такие формы, вот эти вот такие камни сделали, вот это декоративные сделали. Можно заняться с этим бизнесом тоже. Еще у нас здесь вот такой теплоизоляция сделаны, можно будет изготавливать вот такой фасадные работы. Можно. Тут у нас это везде входит одну миксер или одну вот такой стол, вибраторный стол. В комплект входит такая форма. Есть много разных форм. Выбирайте до 20 квадратов бонус будет. Бонус 20 квадратов разных форм имеется. Выбирайте. И еще такой форма тоже есть.
резиновый, долго держащий. Это все форма разных видов имеется. И эта форма отдельно где-то $100 будет. Keyingi komplektlarimizdan biri bu termopanel hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana liniyasigacha ko'ring. Liniyasigacha ko'ring. Chiroyli qilib mana shunaqa termopanel bo'ladi. Fasad uchun ishlatiladigan. Bir o'q bilan fasadni ham qilasiz hamda jonni ham saqlaysiz. Ya'ni xona haroratini saqlab beradi. Bu yerda yipki kamellar ham chiqaradi. Mana bunaqa yipki kamellar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Har xil turdagilar mana. Bunaqa yipki kamellar bo'ladi. Yarmini yopishtirmaganmiz. Siz azizlarga ko'rsatish uchun komplektimizda ishlab chiqarish uchun kerakli hamma narsasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin gullarini mana. Har xil turdagi gullarigacha bor. Shunaqa universalniy qilib ishlab chiqarishni o'rgatib, bundan tashqari ham juda ham gullari ko'p, 100 dan oshiq gullari bor. Shulargacha o'rgatib ishlab chiqarish yo'liga qo'yib beramiz. Iloji boricha shu yerga kelinglar. Shu yerda yotar joylarigacha, yeb-ichganlargacha, hammasigacha qo'lga kelgancha sharoit qilib beramiz. Joylarimiz bor. Mana shu bizneslarni o'rganib, o'z yurtinglarda ishlab chiqarish qilsanglar bo'ladi. Bo'ladigan haqiqiy yaxshi bizneslar. Bu komplektimizning narxi $1100 ga universal qilib yetkazib beramiz. Дорогие друзья, здесь у нас гибкий камень, термоизоляция, все вместе, вот такой термоизоляция, гибкий камень, телопанель. Если хотите, приезжайте, мы все удобство сделаем, научим все. 2 дня, всего-то 2 дня все учитесь и начнете свой бизнес. Разных видов, много разных рисунков можно сделать. Бизнес-идеи. Вот имеется очень много разных, много цветных, разных цветов сделать. И в комплекте все нужно будущее, все инструменты имеется, миксер, пульсатор, все, который, все то, что нужно будет. Все. Это комплект вместе доставки до Душанбе $1100. Qishg'amini yozda yeb do'stlar chiroyli aqlli pechkalar tayyorlab qo'yganmiz. Bir zapravkasi bilan 5 soat yonadigan aqlli universal pechkalari bo'ladi. Bu yerda ko'mirlarini solib qo'ysangiz, o'zi xudo xolasa 5-6 soat bemalol yonadi. Bu yerga ikkita qozon yoki choynak qo'yib bemalol qaynatsangiz bo'ladi. O'zini komplektida kuldonlari, hamma yog'i tortadiganlar, hamma yog'icha komplekt holatda bo'ladi. Dastavkasi bilan $100 qilib beramiz. Universalning умный печка до Душанбе, доставка тоже есть, $100 будет. Нам 5 час можно наливать. Вот это номер. Вот эксперимент будет, ничего не будет. Смотри, вот номер можно звонить. WhatsApp тоже, Telegram тоже есть.